Kubukele lembukele umsakazo wakho Eswatini TV. Themko simbuyisa mbukele sehlelweni Litsini Libandla. Mbukele ke lihlelo lesikhumsha khona zabadede enkolo thathela khona embhalweni lekulibhayibheli. Ehlelweni ngembukele siba nabo ke bafundisi nebantu abaceceshekile ke nizabadede enkolo. Bese ke siyakhulumisa nje leso sihloko mbukele lesuke sesikhulumisa ngalelo langa. Mbukele ke soloko nje sikhulumisa indzaba yehlubeteka kwabobabe noma ke kwemadvodza. Isikhathi esiningi besiva ukuthi ihlubeteka abomake nenhlangano uvuthi hayi leni yabomake nebantwana. Masibukele ke mbukele ukuthi nabobabe nabo bahlubeteka but ugcina bangakhona lokubika kude la lomlulo bavako noma kude la babika khona ngoma bona bayesaba bathi bangamadvodza ufune bagcine. Ngibukele ehlelweni ke nje enhlala yenda angihambi ngedwana ukhona Bishop lona Bishop Team Sibi usuka lapha ebandleni lase Calvary Victory Ministries setuli ithabani isigodi esinamandla shiselo usuka lapha etule enhlangano angibusele baba awusho kanje lapha entangibana ukuthi ngisukume vele kushaya verse ufuna unaso nje so ubidile le ndoda yasekhaya ya uyabona ke manje asibingelele mbuyisa kuwe sibingelele nakumbukele ekhaya egameni la Jesu. Awu amen. Ka ngosami umnumzala kahambe edwana uhambane iphoyisa. Maphoyisa ke akabophani kuphela ayaphinze futhi afundzise. Ngisatshela ngcina dlamini lona mbukele soka lapha ehlangathina ka domestic violence and child protection ulapha embabana ngivusele Nkosi. Siyavusela mbuyisa asengichaza le department yami awuyibidi kahle. Awu ichaze ngosasangizile iphoyisa mina. So domestic violence, child protection and the sexual offences unit. Uyeva? Ngiyacabanga sexual offences bomshiya ngathi umshiyelana. Angithi ngiyawasandoda ka sexual. Cha ngiyabonga kakhulu Nkosi ukusicorrecta nje ngenzaba bese ngishiyelo sexual imbukele. Sikhulumisa yona indzaba Nkosi lamuhla ke sithathela kumbukeli lokubabukela basibhalele kona. Wena njenge expert utasiphendvulela Nkosi na Bishop naye utawuphendvula umuntu loconzene naye. Lapha nje Nkosi kunembukeli lothi mina vele umkami uyangihlubeta physically. Senganqonota ukukhalela emcamelweni. Kude bantwana bangaboni ukuthi lo mfati uyangishaya. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngicabanga ukuthi ngene ehlangothini lakakho. Mane umside lo kunene. Cha siyabonga mbuyisa kungaba kumcela nje umbukeli ukuthi asekasihlole le maphoyiseni ka domestic violence. Avele. Yebo sesitokhulumisana sesive ukuthi ngabe yini inkinga leti khona lekhaya siphinde si-address la indzaba lenkulu ukuthi uyashaywa babe ekhaya. Siyayati imithelela ye-abuse nemungabhondo ka-abuse ukuthi kugcina kusifikisephi. Sajabula sesigcine sifike lapho. Akede kusengimanje sitawumsita ngendlela etawumjabulisa naye siphinde simsite nalomhlukubeti because kude umuntu lokuphilile kahle engcondweni lesithini anga-abuse. The moment umuntu a-abuse naye suka nayo inkinga lekanayo lethinga kucorrectwa akuboniswa. So nakede nato ipote emaphoyiseni akade sithi yena yedwana usita nalomhlukubetako aphindze asite nalomntwana because bantwana labakhula la kune abuse khona nabo basuke seba-abuse. Ngakho ucabanga ukuthi kukahle lo mntwana lento engalakhaya. Yes ucabanga ukuthi kukahle ngicina sekunemthelela omubi nalo mntwana. Le uyawuhamba uphindze u-affect nema-relationships akhe lo mntwana sekakhulile. Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Mfundisi wami Dlondlo. Lapha kunembukeli lothi sowumele ukuthi inkosi imthathe. Make wakakhe ukhuluma ngacetsi lekhaya. Ngicela umside baba. Ngicela umside. Awu imati makakhona mbuyisa. Kodwa ke inkinga vele ngoba naku soze wayikhuluma umbukele ekhaya ukuthi naye inkinga la naye. Lesingakusho kumbukele ngaba kuthi akasubalekela tindzawo lapho khona angathola professional help. Kwekuqala lokho. Si njengoba nje silapha si representa lokwehlukene Libandla bemthetho. Yes so lapho yena eva kungathi angalaleleka khona kangcono.
akavele asukume avele khona nalesinqumo sekuthi athi sengimele ukuthi ngize kufike kufa kungikhanzi kunemthelela lomubi ngoba kusho ukuthi lo muntu akasathi investanga kule relationship kuleli khaya yabo so uyenda nje ukuthi ngidawuthini ngoba vele ngihleli khona la sekumele ukufaka ukungikhaze khona la and lokho sekudelay lokunenge ekhaya utabakhulisa ubathini bantwana ngoba abantwana kuzothanda balwadi balifunza kini they see and do so nyalo yini esitayibuka kuwe siyifunze uyabona musa kufele ekhathi ngibukele ekhaya njengeflasi sukuma uhambe ufuna iprofessional help nangabe kusho ukuthi uva ngaze sondweni awuse comfortable ungaya phela kube mthetho kunema organizations la khona lesinqumo sethi sokuhleli phansi siwes kunese ukuthi angisukume ngimane ngiyova khona ngoba baba nengcondo lethi ndawo sinangifika amaphoyisa ngihleke nangifika umfundisi angihlangane nemfati kube njani I think lokho okucabangile ukuthi sokumele ukuthi utawuhlala lana kuze kufike kufa it's worse than lokusukuma uyofika phambili uyawumangala sithi lo talithole egameni laJesu amen Nkosi lona ucwenzana nawe Dlamini kunene isociety ivete emadodza njengebahlukubeti ngani nabo bahlukubeteka ngiyacela ukuthi nje Nkosi mane uyilobole lendzaba le cha ngiyabonga Mbuyisa mbukele ekhaya asengiqale sengivetele ukuthi ngabe ifike njani isociety ukuthi indodza iyahlukubeta ukuthi ngiyolahlukubeta udani bomake okay ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi leli inhlobo ekuhlukubetana lehlukene kunabo emotional abuse nabo physical abuse esikhathini esiningi nabo experience yethu yokusebenza bomake bahlukubeti but ukuhlukubeta kwabo ku emotional nabo emotional kude lo mthelela ongawubona ngemehlo bamshayile kodwa seyithi ngahlukubeteka emotional say responda physically and the response yayo le physical seyibona ngonke umuntu ukuthi make sewushayiwe make sewusesibhedlela make sewufile ngichaza ukuthini ke ngichaza ukuthi le abuse ikhona bomake ikhona bobabe but esikhathini esiningi le ngabomake abuse iyabonakala le ngabobabe uyibona kumbe babethe kusoza ukuthi ikhungile noma sewufile sewubulewe ku depression ngiyabona Nkosi ngiyakholwa ukuthi umbukeli uyasitakala kuleyo ndlela leyo ukuthi kahle lendzaba ukhanza ukuthi icala ngale kulabomake bese ke thina lokusibonakala ngathi sihlukubeta bomake ukuthi thina bese sesikwenda physical no ngicabanga ukuthi umbukeli uyasitakala Nkosi kulelo hlangothi mfundisi kunababe lothi umkami spend more shothi uspenda kakhulu but nasekude imali ephinza sabuya into oyifuna la kuye yebo nangithi ngide bese uthi indodza ayihluleki bese uyalimana lomzala emoyeni Nkosi yami ngayo mfati akakhona le mali uyispenda kakhulu ya phinza buya funeleni uyashopha Bonga Mbuyisa bomake vele bentatha into letimbili bomake bayakwati kuyisebenzisa imali futhi nekuyonga imali bayakwati yabakwati koyi2 make ekhaya na ufika umtshela ukuthi uyabona lo 100 rand lo seweqina sekude lesekulandzela la umfati sibili yakhona lo 100 rand lona kumenta ngishiwe phela eviki lo 100 rand kuthi kutawenda njani kwathi yena tobona yena yes futhi ke kufana ngalesikhathi imali asayibonile ukuthi khona uyakhona ukuthi ehlaphandisa iphethe manje nasekufuna yena nje nasekufuna yena ngiko nje noma kungathiwa inkosi seyakuphakamisa Mbuyisa sokuba nema million yeah I receive ungamfuna umfati wesibili otakumoshela ngeke ngalo lo naye ayidliwe nguye enough takutshengisa ukuthi lena singaye eDubai babe sobabili Nkosi yami sigibele indini asibuye babe kulombuzo it comes back ku society nale magama lathi indvodza ayihluleki indvodza ayihluleki kushobani indvodza ayihluleki labanye bathi indvodza ayikhali kushobani kushobani ngoba iBhayibheli lithi Jesus wept
wakhala Jesu. Yes. So i-society nako lokuthi ibheke nayo indvodza wehluleki nayo indvodza wena awukhandi uyabonakala. Kuloko lesingaqwayisa umbukele ekhaya njengoba asabutile. Esikhathini esiningi uvamisa ukuthi imali nayo indvodza uyidlele kiki njengemantongomane. Awumadoda. Ungayibeki la tafuleni le mali. Kungateki. Uyabona imali wazi ukuthi ayibeka la ngaphasi noma la kiki. Abuthi make nathi ngicela kwekuthi ukhiphe ngalo 50 ubekela tafuleni. Ukhipha ngalo 50 ubekela. Maka uqabanga sile mali Inengi le muntu. Okay. So it's one weakness le yayibe khona kithi sibobabe. Ukuthi sesibopha bophele nathi eqothweni ukuthi sidakwenda kanjani. Lesingathi kumbukele ekhaya. Uma ngabe ikhona into lenjalo akayilungise emakhadi adlalwe etafuleni onke athi make iqiniso singathi nje transparency kube neqiniso bese kuba kubuye ke make ukuthi umfati sibili akalibhidliti ikhaya lakhe. Yes kubhidlita ikhaya ukuthi utawuthatha imali ngoba ikhona uyifuqe yonke uyiqethe ngekuthi nje ikhona ngilwa nayo la ekhaya. So ke sekungaba kuqela siboma ke emakhaya noma kungathiwa seyibekiwe seyikhona sekunjani yathi phela ukuthi lapha we are investing for the future. Uyisebenzise into lekhona taba sizingo noma tisite ekhaya lonke. Ngiyabonga kakhulu Nkosi Ndlondlo. Ngiyakholwa ukuthi Bishop wami umbukele ekhaya uyasitakala nakuye lona lo spenda kakhulu le mali. So mekhutile baba. Ngiyacela lapha Nkosi kunembukeli lothi wathola abantwana angakashadi lamuhla sobaselwa ngalabantwana la bathola kanti phela weta nabo washo ukuthi yati mina nginabo labantwana manje sekubabalisa ngalabantwana ungamsita umtsini lo babe lobhalela sekubalisa lo mfati balisa lo mfati kanti watshelwa ukuthi mina nginabo abantwana cha kukhona vele kunengi kakhulu and kuhamba kugcina kube nemthelela ngisho kulabantwana. Lengakusho nje ngasho ukuthi babe asekasihlole ka domestic violence ba. Okay. Asekasihlole because ngichazile la ekutheni kulo msebenzi wethu thina wa domestic violence sisebenza kubopha siphinde sisebenze nekwakha yeah. And lo mthetho leseyikhona lena ukhona letinto losotenda tibe macala kukhona lo khanza ukuthi awuveti ukuthi kubucala but khondla esingakusebenza ngayo. Akavele babe emaphoyiseni sitokhona ukuthi simkhulumise namake sibone ukuthi ingcinamba kahle kahle yini because kungendeka kube nje make babukhana sombalisana nabantwana ikhona lenkinga lekhona lenkulu kumake kumbe kwentiwa ngilabantwana noma kwentiwa nguyena babe latafika kukhulumise make nasekafile emaphoyiseni ukuthi kahle kahle ienga yami igcine ifika la kenza bayibantwana naku kumele umhlukubetako umbambamba ngalabantwana. Okay. Hey cha ngiyabonga kakhulu Nkosi. Bukele ekhaya uyakholwa ukuthi uyativela lapha abantu abadzala bayayichaza lenzaba imbuto lesisendele yona ababukeli bayichaza yonke. Siyabuya ke mbukeli sathi yakhona iDola. Sahlelwe nemukeli Litsini Libandla. Mbukeli ke sikhulumisa indzaba ke yekuhlubeteka kwabobabe. Soloko nje siyayikhulumisa lenzaba. Siyabonga nje kakhulu kulabasibhalele. Lamhla ke sikhulumisa nje lemibuto yenu abantu lenginabo lamhla e-studio khona Bishop kukhona na Sergeant Gcina Dlamini bayichaza nje mbukeli ukuthi ngabe ngasitakala kanjani. Nkosi yami lapha Bishop wami kunembukeli lapha babe uthi umkakhe sewahlala kubo social media social media baba Jesus amen eswahlala ku social media manje yena njengendvodza lo make sesewude lesikhathi naye ngoma siwahlala le tulo ku social media wahlala Facebook manje ucela ukuthi manje umside babe ukuthi kodwa WhatsApp ubona sahleka nje manje ekhaya kanayo khona kana ukhona nje basihleli nje kanjena kusuke nje ngigegedzeke nje nathi siyabuka uhleka nathi status athi status
Siwojana. Hleka status. So 2000 ngilale ngifuna ukusibona nami le status. So ukhomba nje sakudala. Inkinga lethi khona siyadibana nato. Cha siyabonga mbukele ekhaya ukuthi ube nembuto lenjena ngoba imbuto le lapha mbuyisa isitela abanene. Kunjalo baba. Wena ungathi ubuto ekuphendula umuntu omunye kanti kuphendulwa sive sonke. Sizathu lesenta uNkulunkulu ukuthi ente ukuthi kube nemsidi kuAdam. One of those reasons kwakuyi companionship. Ukuthi the man is bored when he's alone. Awumadoda yeah. Njengomsidi. So sifanele sikawusethi akukuhle ukuthi indoda ibe yodvana ngiyakhela umsidi. Futhi unathola umuntu awuqoqa naye. Yes, awuqoqa naye. Shothi nje nasimkhansela nishada siyayithi now this is your best friend. Yeah. Labangani labanye bakhona siyavuma. Kodwa umngani bambanya lo naye. Lo best wami. Lo ngithola kahle. Nangabe ke niyaqoqane ku social media la khona. Even iTV mbuyisa akusi social media phela. Yedwa TV ngene emasopi lapha yalandzelana khala. So manje ngibuyile la khaya mina nginakwa. Omunye sobaba uyadelula ukuthi nje phela lishonele langa. Akubonakala ukuthi ngakashonile so uyabuka lapha totitoti. Kunake qaphela kilonyakatana letincane. Yasicetha asivini. Ngiyakuthola Bishop. Ekuvula tibuka letincane kodwa umthelela wato kusasa. As le gap ivleka njengoba sakhala nje ukuthi ngikhala ngale Facebook. Ngikhala ngale social media. Kutawugcina sekungenela okunye lasikhaleni. Ngoba igap ngeke ayihlali empty. Something else must fill it in. Yabona. So yakugcina sengela okunye sekukhala wena ke kusasa. Loqalelelo. So bekungaba nje kukhute emakhaya bonke ba. Ngoba singeke sakuthi ababe kuphela noma sikhute make kuphela. Kuyento yakuthi make sokunjena kwaqala lomunye lokwenta nje. Yeah, wathi nawe kanti social media wethu sonke. Umthwalo wembongolo yathi ngento kanjani. So ngaba ukuthi ke ababuyisane kahle esmen namake athi ukuthi this is my best friend. Uteki ngifuna nasafika social media bekwacelele. Awu Nkosi yami. Athende nje kahle ngesikhathi lokufanele ngaso. Hayi ngiyabonga kakhulu Bishop. Ngiyabonga ngilafika lenhlangano. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi lapha uyabhala lo babe uthi umkami unema anger issues. Ngiyacela umside. Angwadi ke ma anger issues mina ngicabanga ukuthi uyawadi wena Nkosi. Anger issues ngase gama lisuka la anger. Yeah, kulawa anger. Cha singamsida. Yeah. Ngichazile ukuthi thine singelitiko lethu sisebenzisana nema stakeholders lemanenge. Le fighters abo psychologists. Bafundisi. Okay. Other organizations. Umuntu nakanama anger issues sho ukuthi umuntu loyo usuke sekane problem emotionally and psychologically. Okay. Lesho ukuthi sewudzinga le professional help yaka psychology, so udzinga le help yaka spiritual. But vele akede la lesemaphoyiseni thine umcoka lesitawukwenda kuwi u-identifya lama causes alama anger issues because lo cause lama anger issues utawuhanza ukuthi some of bona ku criminal singam address thina singemaphoyisa. But le problem lesekulomuntu lesembangisa abenama anger issues seyidzinga yona sasimrefer abo psychologists simrefer abafundisi but konke sitawukwenda thina because vele abantu basebenzisana nathi. At the same time siphinde address le challenge lesefisela ama anger issues because ngeke umsebentele umuntu umthatha umise woma psychologists aphenza suke khona bele ekhaya awudibana lenkinga lembanga usabe nama anger issues. Ngiyayitsanza leyo Nkosi lokuthi nine niyakhona nalokumsita nalona lohlukubetako lekhaya. Nako lokungichazako ngakusebenza kwena. Umbopha nje solo yamsita nala. Lo usombophile. Yeah, uyasitaka. Uyasitaka. Correctional for corrections. Oh, sabamkhore. Yeah, ubuya la khaya asouqonzile. Solo sito. Lapha Bishop uthi lona mfundisi mina sesengide kumethemba umkami ngetinto latendako.
ngiyacela babe ukuthi simside la bahleli abantu la ekhaya but abasathembani uthi lo baba akasamethembi lo mfana okay choose ngidawuza manje kuphendula noma kungesiko clear ukuthi ngabe lokwethemba lathi ushodelwa ngomanje ukuthi ngetinto latendako lo mama futhi atimchazi lo babe akasamethembi like ukuthi lo make sangaba neafele nyeceleni yini noma akasamethembi ukuthi la ekhaya kuyimpilo sengaba khona ngabathu yabona uyabona ngiyacabanga nje babe ukuthi umuntu langasamethembi kusho ukuthi kukhona into letiketendeka so sekwenda lokuthi bese awusamethembi yes kuyenteka umuntu ungamethembi ibuyisa emalini njengalanje lesike sayifundisa yeah makuyahlakadisa so akusamethembi ngani ukuthi ngam-entrust ngemali enkulu kuyenteka ungamethembi kulethi into dabo infertility ukuthi kumba kusamethembi uzimake nabantu usedrobheni ukhona khona bamba yini edrobheni kubo konke lokhu babe i-answer itawufika ibe yinye whatever lesekukhona ekhaya kunesisusa sakho lengikholwa ukuthi lesisusa asathendwanga ngesikhathi sikhona uyabona kumbe babe at one stage wakhetha yena kufela ekhathi kuthi ingcono sala ngiyekela lenzaba ngingasaqhubeki nayo noma ngente njani sekutawuphila nje naye anje ngoba anje angizayibona ngempela le so i-advice itawuthi funa i-professional help uyobhoboka nalo partner wakho agcine athi lokuthi wena awumethembi yena nakaye edolobheni uyayiva le awumethembi yena nakathi uye ku-workshop le kuphuma ngoba bese kusho ukuthi kufuna angasayi le workshop sekufuna manje angasayi le workshop akukho indlela ngoba uyathi ukuthi babe angethembi ukuthi ngi-workshop noma nguphi but I need ways ukuthi my partner agcine naye abe comfortable uma ngabe ngi-away angizoyiva kabi but how will you achieve that you need professional help it comes down ngoba nawe uthi uyangithinza uthi angwethembe lazibani ukhamani nenobabili itawungqomani so funa isinto kubafundisi labakhona noma kabasisibo benzayo ngoba kuyende umuntu labo benzayo batasihleka okay hamba bakhashane phela nawo kwamazini hamba enhlangano hambe babani la ungafike khona bese uyazitakala abafundisi basho la kuviyo usithi nombolo bayadishwa yonke le nto leyo yabona nasemaphoyiseni njengoba basashilo umlangeni basakhona abafundisi nakhona abafundisi bakhona kungaphendulwa ngiloko ba cha siyabonga kakhulu Nkosi mhlambe babe sesitawufika ngasemaphetheleni alolihlelo lethu ningamaphoyisa vele labomake nabahlubeta labo babe niyababopha yini ngoma ngivile ngathi kwanza kakhulu nje ukuthi hayi siyabakhulumisa la ukhanza lokuthi vele likhona licala ngithi vele siyati kakhulu ngala kubo babe ukuthi babe la kahlubeta make vele uyaboshwa khona sort of uyabona straightforward sengiyabuta ke ukuthi ngabe vele labomake niyababopha yini nakahlubeta indodza yakhe nangabe vele likhona lelicala cha nanga ngibe straightforward nje mphendo umuntu wakho lathi yes ngiyabona but ndawufuna lokuchaza because lo mbuto lokubuta umbuto vele lokhanza ukuthi labantu lengaphandle bahlala basibuta onke malanga basibudiswa yini bebana le feeling ukuthi thina sisebenza abantu abomake abo basisebenza yes kanakibo labomake banako lokukhala ukuthi akhona amacala HPV lekendekako bufakazi kube sebaleni bathunga ukuthi asikabophi kuyendeka lokhu very key ecaleni ngilo ukuthi utopota lelicala okay yes because licala nasitawulibona noma sive ngabantu ukuthi kwendeke licala but ungento nanto report lelicala singalwenda loliphenyo thini njengoba silwenda vele loliphenyo kepha lekasi ungedi ukuthi ovula lelicala wena formally noma sesikufika kuwe sesisho ukuthi yathi sibona indzaba naye kumbe siyibona ku social media noma sivela indzabeni ukuthi kunemuntu lohlukubetekako walanza wena sesikhona ke sesilabo kuwe uthini ngalelicala ubhekeleni ufazi kutawuba khona but kutawuba likhulu ukuthi sigcine sibopha umuntu senkantolo why because
lelicala naliya lenkantolo lisawutekwa lelicala naliyotekwa lelicala fakazi yokuqala ngcana kutekwa lelicala kuba ngilo muntu lo wendiwe lelicala nangabe ke lo muntu loyo uthi yena mina ngivule ilicala sitawenda njani nifika njani enkantolo lokuvamisa kwendeka ke bobabe nabantu ophote emaqala emaphoyiseni bobabe angathi noma indalo noma yini banenhlito lenhle bobabe awu Nkosi yami siyawina babe akafuni bonakala mawa wakhe sekaboshwa awu Nkosi yami futhi babe uba nako inhlito ukuthi ngidafike ngithini labantwana lekhaya sengibophise unini so esikhathini esiningi bobabe nabefikile emaphoyiseni bafike bathi angimbophi nje emaphoyiseni ngicela nje senikhulumisele namake noma senimchange akabuyekele na kodwa bona bayasibona noma senimthathe senimmikise ku evaluation noma nimmikise counseling because unema anger issues make awuve uzoyangishaya angimbopa hey so ulikhulu usakwenza umbopha make kanti babe uthi angimbopa hey yakho but nakefikile babe wathi mfowethu lovula eligala la kwendeke naku special statement sicollect evidence saselikasini kusenkantolo but ke lekunye lesikwendako nangabe uthi mababe angimbophi manje but ubathi uyasibuka le abuse lekhona lana ayisiko kahle le abuse yimbi le abuse lokunye sigcina sesizama indlela ukuthi simcancele agcina abone kufanele ngivule icala or else sibakhulumise bobabili sigcine sibafikise esinqumeni sekuthi sibamise inkantolo bayona le protection order because the protection order bayithatha kabi bantu la ngaphandle bayi understand ukuthi yini bayiphambanise nabo restraining order kanti protection order yisha iyehlukile ku restraining order nabo peace binding order icishe ifane peace binding i-protection order singaphila siphile la endlini sobabili but siphila ngemigomo yale protection order hawu ngathi mnanzi sibe senda tonke inkonzo zasendlini but i-protection order imile ithi awumshayi awumthatha icingo lakhe awumvali ukuthi aye esontweni awumvimbeli ukuthi aye kuphi ekhaya kufanele ayi ngile protection order but konke lokunye lokungumgomo noma kuyinkonzo yemshado ngiyaqhubeka ikhona i-protection order hayi ngiyabonga kakhulu Nkosi bekumagama akhe egcina lawo babe ngiyacela seshawa isikhathi eBishop wami ngiyithanda le protection order babe ngicabanga nami ngifuna ngiyoyifuna ngifuna ngiyoyifuna lesikhodo ngiyacela futhi siwamagama akhe egcina babe kuna nangi babe uthi uphethe inzambo ucabanga ukuthi ikhunga ngiyacela babe nje magama lo ngadlulisa bese usho amagama akhe egcina mfundisi wami siyabonga Mbuyisa lesingakusho kubabe lophethe inzambo athi uya kuyodikhunga ufuna ukudibulala kungaba ukuthi ungadibulali sikhona sonke awu madoda kwasho iBhayibheli ungadibulali sikhona yabo ukudibulala qhamuka nje ngendlela elula ukuthi sewuqabange wena kwaphela lokuqabanga ukuthi ngaba isolution. A problem shared is a problem solved. Bowetfana nawe itinatina lenkinga ngiyiko lokwenta ukuthi uzuqabanga ukuthi seyisegcinene awukhulume phela nalabanye abantu abatakutshela ukuthi awu usho lokho wena mina ngengcalana la asinasakutshela bonke ayincane kakhulu kwami ngakhona kanti kuphila naloko so ngaba ngiloko nje kuthi ungadibulali sikhona sonke sihlole phela into ekuthandaza awu madoda egameni laJesu bazokuthi sala yonke inzalo hamba ufune uNkulunkulu egameni laJesu amen amen hey Nkosi yami bukele ekhaya ngiyabonga kakhulu bafundisi bami Nkosi yami ngijabule kakhulu ngibukele iyangichaza nenzaba ye protection order ukuthi lapha uyasayina nje ukuthi sikhona sonke la ndlini kodwa awulithenze iqingo lami asingene embukele emaphoyiseni sibhakashele ihlangothi la ka DCS lehlangothi lelabo Sergeant Dlamini babasiside kunengi kakhulu mbukele singakuthola lapha ya noma ngakuthiwa uyahlukubeda ngagcina nawe ubonile ukuthi hayi ngase bengivele bengihlukubeda bese suyadikhuda ngithola lo lwadi ngale kwaloko mbukeli ngiyabonga kakhulu kuNkosi ngiyabonga kakhulu kumfundisi wami kusihlonipha nje kuda na etindlini tekusakada side ukukhulumisa letindzaba leti mnanzi na kangaka mina ngithe Nkosi Mbuyisa kubona ukuthi inhlanhla yenzelako usale kahle mbukeli.